Yebo, yes. Sikhona lapha phela kweza kuma-cast yo-IG-ke ina-steering anti liyakwazi ukuthi iy'ndaba angizithandi zona yizo ezithanda mina. So, namhlanje allegedly kulo-Cherry, ngingathi u-Cherry 'cause ngani ngumntwana omncane, kulosisi angithi, usisi lo ebetshadile and then uthe eshadile lo mntwana le ndoda yakhona wasuka washiya indoda yena le wayathola imbinga. Imbinga vele ena elama-girlfriends ayo, wafika waba lo mntwana le mbinga yakhona. Uthe selo mntwana le mbinga yakhona useqala ukuhlupha. Usehlupha abantu etshela abantu ukuthi tshelani lawo unkazana lo, etshiyane le ndoda yami tshelani, usefuna ukuzenza u-main actor embingeni. Kanti lenzani bomama? Nxa uthi usukile emshadweni wakho wena uwade u-happily married walanda imbinga, imbinga vele yathi labafazi babo, usufuna ukuyazenza i-main actor. Ku-right yini khona lokho? Alright, asenzeni so kuma-viewers ami lina abalandeli lina abahle, wena nxa uyindoda yena le indoda abakubalekeleyo, umfazi yena lo esefike wathola omunye umntwana khona ngale, ungavuma yini ukuthi aphenduke kuwe? Even engatholanga umntwana, ungavuma yini ukuthi aphenduke kuwe? Ayisinzima, ngeza kuma-cast madoda, lithini lina lapha elikhona?